nangma hring tu che address ka pe ang che ka thu tiam ang nge in muturin kallaka du ani ati chuan soitur ka hreto lo min hring tu chu ala damamo min nial chuang che ka thu pe ka ni nial du viau ma ila ngoi ka chu a athut na atanga dingin akal sona sitting room a chu san ma in aron hoilet le a in siamla media le mi puiten min chim buai ma in kalang che ti in a chuak zui ngal Isabella's Diary Episode 17 Ziak 2 John Smelly Boitlung Jonathan's Point of View mi mituitla ka mu hian ka buai vek hetiang taka ka thin lungina ngai tu a mei chia hi kala tong ngai lo ka mangaya kala ka tang hian kaltir tumna ka nei lo tuna hi chuan min kalsan tum ma se ke hian thla ka tum chuang lo engwang po in ani kaltir hi ka tum lova ka tingai hek lovang khuma engma hrelova amu chu ka thli renga hetiang taka har satna le hreomna tuara lungai na satak tuar tur hi chu animi alowasin ma se chung zong zong chu atur mek sia apa awanga kalaka hain thiam lo hi a om ka tilutuk ka mangai mani se ani chunga po hian ka thinrim na ka hri thalwang ti ka soi theilo ma se ka thinrim na le ka huat na keima om hi ani ka mangai na hian a hne jok po anima na apa thu soi ka hriat khan ka thinrim hle a ma se Amelia ni khoshelova ha ommeu chuan ka buai zo veka ke hian adin mun le aril ru tur don mi lovin alaka ka thinrim na kalo tilang reng ti ka hre chuak ngal atana tual thatu pa nei na dan tu reng reng kalo ngai tu atel lo kha ka in thiam lo tak zet ka hnung lama tabri ka hriat chuan ka hoilet vata khuma Amelia mu in sum taka trap ka mu rual chuan ka pan vat hetianga om tur hian ka du lo keima wanga trap tura ka du lo ang chi in tu wang ma atra hi ka phal lo ka veng him tlat turani tu ma in antina to turani lo hetianga anui mel hi mu reng ka du methiwale enai te hanron kalhun hi a fu lo tak zet ma se a tha thove Amelia ipo in nuama ti ve pha lom eni taile kanu anron kalero a fu le to lo Amelia kuta thak po ka du hau lo ka mu lai nge ya kuta thak ngam hi ka thinarim tak zet ma se Amelia mel ka ena in thiam lo le hreom tingoi ngoi mela puta wang son ka in sum ram rama ka chung te hi chuan Amelia ne na kan chungchang thu engkim ero an hria ta hun to eni tai ruma tangin ka hruai chuaka ka bia ka ngai ani torna a hian Amelia torna hi anep hau lo hetianga ron che turani lo chuan ani khaka bial nu le ka mei che mangai ani bok ka farnu po ni se kuthak hi ka du lo dada ka kutana nia enita in trap o tria wa ati chuan ka har chuak thut ka pernavi wani karing hospital compound kan pel trep to alo ni akut thaina lam ka hoya enita khatiang khan voi khat ma ti to su ka o azai dam vio lo makti mel zetin min mela ka u atinon sap enita thilin hriat fu lo tam taka om ti hriala Amelia chunga khan khatiang khan voi khat ma ti to suang che ani lo chuan ke hian ka ngai dam le to ngai lo wang che ka o changfa ka wang chuan mi tuitling deuh pamin min ena ka dem hran lo tong ka vin ka man khum ngai manglo tlatani boya enita hi nau pa ya ni a ambula o ka vin mang to lo turin ka du che ka nung lama tanga kan nu inaron ti chuan ka hoi ngal zok a local lai reng ka hrelo a mela hlim lo ti ka hria ni eni tai wang po hian alungai vi wang ke po in hreom ka ti zero manen khan thata ka in biak nei tam lovin ka na ka tan tir phata tanga ka kong dal char char tu ni ma se a to pa ero thudik tam takmin hrila thildik ti tu animiawa heti maya aboral hi poi ka ti tak zet kanu ilokala engpo ni se thil soipui tur che kaneya a thalom ke po in biak du na che kanei in lama kan ho phot don em ni ang
boi nen hian thla kan ngai ania nial thei hau lovin eni tai ko in akal ngal amili hena engma ka soi box si lo ril ka du viau na in a hriat thiam tho ringin ka kala ka kol mayang kan in kani te in ni ta a kanu le eni tai te ka hruaya ka du dana ka om ngam na ani awangin kanu te po nuam taka an om thei ka be sei an in mu in an in hreto tho boka an ni po in nuam lo ti na an nei ka ring lo bok enita chel takai omangai nia naute tha takin neila nakina chuan I hlimna turani kha hrengreng ro ka o zaidam te dewa wange amit tui luang ye in alu abuzewa atana anat dan hi hriat thiam pui vek lovin an in kar thu hre vek lo ma ila afa apai miawa anatok via wangti karing soitori su hadam chi amamo kanu ina ti chuan kan ngoi zui ve tamai bok in kan thlenga kani te chung kwa an om kim lai lo ni bok nen kanu le eni tai po andong song thakop mai room ro katama room pakhata eni tai ka hruai lut ngala kanu ero kani te bula ala om thung baby mula dada amelia inen khan engchi nge inin zomna ani kha ka mangaya ni kanaw nen hian dot kanin hril ngai lova tuna po hril ka tum lo boka a hriat ngei ka du wanga soi kani ma se ka u makiti tiro keipo hian makka tiesin kan in hriat na larei hau lo ma se ka du a kaltir ka phal to lo ani kha ka mangaya ni heng zong ka chunga ati chung po hian mo a o thin rim na ron lang chuak chu ka hria om lo ti na po ka nei lo an in kar thil thleng tam tak ka hretlat enita engkim kha adik lovani zero makhan nanga mangai che ani chuan engwangin nge anu le pa te thu a hnial ve mai lo amelia ipo in a mangai lo pasal nei po adu lo renga ma se enga tinge engkim kha aboi em kan namain an lo wangin apain min nei phal lo lom ma se kan in thlen thei si lovani hi amelia nei ma se a mei ni ka poi ti reng lo asin ma se enga tinge engma hre thiam lo ang maya amelia khan zero ma har satna asiam fo si asoi zo rualin amit tuibok atlale a zero mane na an in kar ka hretlem lutuk hi poi ka ti tak zet lo hre ma ila chin fel dan tur tal ka ngai tu pui thei tur enita mu phot ro engkim hi kan thatna turin a thleng thin he thu hi poma har ti ka hria ma se pom hram tum ro inau te wangtal khan chol imamo ania ka ti chuan mitui ta chungin amu a puan ka sintir nu in abula ka thu a chawvi wani ti hriat takin reilo te a amu hil ngal ama amu turin thom dim takin room ka chua san ve ngal bok sitting room ka then chuan ka nu in min zot ngal vata amu thil thu soin ka thu thave ngala engemo kan soi nu chuan ka nu po ha dam turin room lama ka kalpuya kapa room tu ma lu alwa ka lu pui chuan amit meng adang lam ngal ti ka hria ma se enga tinge thinrim mela put kanu I tha em akuta hum ngota kong khar bula dingin ache son hau lo kabiak na po hrelo ang mai na dinga adara khoin a that lo ka zot non le supa kanu le pa te in mangai zia ka hria in nei lo ma se an rin om ema voin ni thlengin kanu po in anuna mi padang ala seng lut le lo bok ka thalo ti makin khum lama pana min hnung chhonin adinga engwanga thinrim nge ani hriat ka du kanu I chawsia mu hadam phot la kanin bedon nia ka ti chuan kalam ron hoin thinrim bitmeng senra min mela thil diklo om ti tu ma soile chuan angai lo atrong hun ngakin kading top kanu bulaka om nuwa hetiang taka kanu thinrim mel hi kala mulo ipa kha thi dan pa ngaya ni lo ti ka hriat lo hi ring reng em ni a o changfak le chiang zeta athu soyawang chuan soimai tur hrelovin kading ngoi runa engtin nge kanu hian a hriat ti kala hrelo kanu zeplen ka tum hleinem keipo in ka hriat na ala rei bik lo ema karil runa po ala dam bik lo vasin
iril rutur ka ngai tu a ka soi du lo mai zo ka ni ka ti supa ma se Amelia chungchang soipui ka du awanga zep ka ni ero tu na chuan soikher atul ri lo ati tu hi mu ka du ani chu police in an man to alom chuan belai thatu po man ani to tia ka chan chuan chiang zet hian min mela an mi man nge chu alom ka mu du chuan hei po hi ka ria kha mei che an chedong laka khan om sangang che zero ma aboral to a midang ama awangin engzat nge la boral le ang tia min chan na chu mak ti zetin kamela ektin nge Amelia chungchang riat chuan zero manena an chanchin thlengin mei che an chedong ati mo ani lo ani kha an chedong ani lo kanu ani kha ka mangaya sin tia ka chan rual chuan kuthum ru ngotin min pan hnai ngal ngoi rengin kalo en reng top kut min thlakin thin rimin min an khum sela kadem hau lovang acha e ipa tharau po za zo lova I khosa du ani chuan timmo lang che chuan ani kha I thlang ani chuan ke po hi inu kani theilowang zoi fia zeta ati chuan mak ka ti tak zet ka riat suala ni ringin ka mit chu ching de owang wangin kameng chuaka kanu chu ka en non le a ma se ka hre sual lo ti alandana chuan ka hre thei kanu thu soi chuan min deng dot ani ber mai a thu soi ka riat rualin ka tot ngal upa kapa thi awanga kanat ziate hre om ka ti zia le kanu in min enkol na zong te ka ngai tu chuaka kanu thutluk na hi diklo ka ti hau ulo ma se Amelia I kalsan tum na po ka nei chuang lo ani ka mangai na hian alaka tanga hlataka kaldu na thinlung min putir lo po anima na kanu ani kha kanu na mei che ma saber le atop na turani kha chu chui hria ni lom ni kanu voi khat chi angai tu non le ro kadil lova ka ngen anima zok ngai tu non tur om lo ipa thi na mo phurtu chung kwa hi in na yani phot chuan idu than na ani e ma se ke chu ka in thiar fi hlim to ang ilaka kut ka sil bokang I chung ku aya I chung ko then sang tu hi I thang zo ka ni chuan I thu le atile mak soile ngai na ka hre to lo engtin nge ka hril fiang kanu nial tu ni ka du ngai lo fa pa thaber ni lo ma ila ka pa ina pek theilo zong mangai na pek ka du a lung oi na siam saka ka pa ne na min ngai tu luata a hre om na zong ti re sak tu ni ka du em a fa pa ka ni ma se tu na ero atan fa pa thatak ka ni theilo ka mangai hi chan tum na ka nei lo apa emo anu in ti sual ma se ati sual tu ani ve miau silova mu hadam to ro min chan le ma in room ka chu asan ngala ka tum ain ka omrei ba ka Amelia chanchin engma ka hril lo alo mang ang man to viau mai thei ani lo po in ama in ngai tu nualin hre om ti tak po in alo om le to mai thei bok ka ngai tu na awang chuan man mo zetin karla chuakin ka tlan chuak ngala Bless Hospital ka thlen rualin Amelia room ka pan ngal vat ma se engatinge a room hi arua ka vek kalut sual zo kem ni tin ka en thale a ma se kalut sual lo khoya emo a chuak lokani ringin ka ngak dewa ma se an re mak sia wangin kol ka tuma chu po a theilo counter lama kalin chanchin ka zota a chua thu min hril chuan mak ka ti zok an chuak don ani chuan min hril om takani a Matthew po ka kol tlang thei chuang lo midang number ka dial veka tuma atlang theilo engwange enge chan zero mate in lam kapana in leng an la om nual Amelia le athian te mele ro pakhat ma ka mulo thung khoya nge an om enga tinge engma hril ka ni velo nge an chunga thil thalo a thleng jok Amelia's point of view Cindy te restaurant ta kan kim thapa ka airbag te reute chu enin zona mit mengin min mela mat ka thil cha che khailo la em ka ti chuan notebook cha velam tak min pe a mia khoyang ei kaldon metana ti chuan boruak ka hip lu thak min hring tu muturin ka kaldon ka thu soya wang chuan makti mel zetin min en vek
an ni hian an hrelo tak tak nge ka hria hi ma kan ti zawk in hreto em ka hrelowa ma se min hring tu hi aladama ka kalangai ani kanu in ti tura min du ka ti angai in vaya chunga hian ka lom lu tu kania ti in do kan ka tho sana kan room chunga tangin ka chuak ngal ka kong hi keima chawa ka zo a hun Jonathan ero ka thei hil le to ngai lo tur mi pa ani thunga ka thin lunga olsam taka mi pa lu thei ka ton voi khat na ani kara lutin ka in khal chuak ngala nimin lama zero makan tha liama ni kho hrelowa ka oma wangin arwang po ka tha liam velo kha ani a engtika ma he kho vela hian ka mule don to lovani ti ka ngai tu a hian na ka tiru vong vong nun hlui tam takan nei to a katana mi pa masabera ni bok limlo ni ain hlimni soitur kan nga zoka kalaka thil ti sualin hovio maila thi tur chuan ka du chuang hau lo aizol kho puipon hlalote a kadinga atlai to angreng vio bok kongsi remlaya motor ka tidinga tlaini tlaturin khopuya ensen phut mai chuka thira hun reilo te chung tak tak chawala liama tharuk vel lek alani asin ma se ka dam chung hunatana ka theihil ngai lo tur ka tonga ka unaw nu ang chi aka en ka thian thaber Isabella ka chana Jacoba farnu jineti keima awangin a boral boka chuan Jeroma keima awang bokin a boral le bok khang mi pathum te thin amo phurtu ber chu keima hikani thudikin minden me uchuan na ka ti vong vonga anni ka chan na awanga ka thin lungna ain keima awanga annun na la ka ni hi torthiam har ka ti chung zong zong na ti a room pui ngoi ngoi tur bel chanan chuan kan chung ko chanchin ka hriat ngai hau lo ka hreboka ka hriat tirata ka pa ni a ka hriat kha ka pa alo ni reng reng lo ani chu tual thatu ka hmangai em mi pa ne na omdun theilowa min siam tu alo ni reng ma se enga tinge ka thin lung chung ril ber hian ama huat aya kala khongai tlat si an ma ni ngai ngoi ngoya ka omlaya min da sang tu kanu le pa te an ni laya ka huat na te kha abo zowa kan din mun zong zong nen ka ngai tu a ka khongai rualin keima ka in khongai boxi ka om chung na lu tu ka wang chuan tra hok hok ka chaka ma se ka trap thei me usi lo engtin nge mi te hian min soyang tuna po media lamin chanchin anvor dar suo to a dot tam takara thudik tam takan soi zong zong te hian min tina ani midang zong zong ain engtin nge Jonathan hian angayang kabula chuan thatak angle engma thlenglo angina om nge yelom ma se athin lung hian chu apom ve kher lo thei mei che huai sen takni tura min du em tu belai khan chu tiang tur chuan min cher chowa midang ngai dana wanga buai ngai lo le ma ni chau in ring thin tur khan min hril tam ber thin chu tiang mei chia chu kani bok ma se tu na zet zong min ngai dan tur zong zong ka don ve ta hetiang taka kanun thak danglam tu chu ama Jonathan nge kha ani si a ma se tu na ero ka kal sanangai le si ani le ke chu khuanu ruat omdun tura siam kan ni lo ka ngai tuan awang chuan ka bianga mittuya luanga kan buaina zong zong te atop thleng lova ka kalbo tur hi poi ka ti chabi ina mu chua tak ngial po ka hreman don talova bul ka tran don khan hetiang hi ani ang ti hria ila ka tran hau lo tur belai khan engkim a hresa angem le darkar khatling hial tur ka chol nu chuan in ti harin motora bok kalut le a karil ru le lam chuan aizol lampana atop kharvek turina du lain le lamero chuan kanu du danin kapa tak tak zong chuaka boruak dai ma a hne om tura kala du a ka buai ve nuai mai bela khoilam nge ka pandon khongain min hrilte ka hrelovani ka phun sepa aizola le du viau ma ila Jonathan ka ma chon thei to lo arilu hrelo ma ila ama mureng chunga ka ngai thei to lo ti in hrerenga om ai chuan kalsan hi afin thlak ber ngai tu abel zel du to lovin motor tinungin ka tlan chuak ngala
khua athim thet to awangin muang chan vak chi ani to lo ti hria in ka speed po ka ti niam lo khop mai. Jonathan's point of view. Zingkara Amelia in damdo in a chua sana tuna chonnulamani to a chanchin pakhat ma ka hre theilova a thian te chanchin la hria tur om box si lo enge anti khoyangen om ti tak ngial po ka hre si lo ka ngai tu ani tundin muna chuan Amelia I ama om the ani lo a hun ton zong nen hian khoilaya emo alo trap mayangem rilru na takin ama inalo tuarang ti ka hlau ber heti tak maya Amelia I ka mangai the hi makpo ka enti ma se ate beratanga alien ber thleng hian achung chang thu hi hriat ka du miau si a tuma ka betlang theilova an chanchin ka hrebok si lo nen engemo an thian hovin anti ani ringin ka ti ngei tur police station lama ka kala Amelia le zero mapa te muturin bikin ka in khal chuak belai thi in awanga he na hi thoka ka hriat ngai lo thil tam tak hre chuaka hetiang hun tong hi kani a Amelia ne na kan in ton na chan po he thil tho hi ani ka hriat du ber ka hre to a ti top san mayero ka tum hau lo police station ka thlenga belai case la tu ahma pu akalo mu to officer kha alo oma rei moi to kan in biak nu in Amelia I pa biak min phal saka ma se rei takero phal sak kanilo room thim angreng taka min hruai luta Amelia I pa aron lut ve boka minute som chau om min phal sak bok kapa chuan imi te aman thina wangin inin thian that na po za zo lovin iti hlumta ti na ani a engtin ngei om ka en renga ma se kam khat ma in min chang lo ani kha khovela ka nei chuna ni asin vin ze takati chuan min en zoka min la chang chuang lo kapa thi laya ka hril hai ziate ka malam hun tak ngial po ngai tu ngai na ka hriat lo ziate kanu in min hruai tira tong in an lo wanga hreom ka ti ziate Mizoram ngai ngoya ka hun tam zo ka mangle ka pa ka ngai ziate ka ngai tu a ka thina rim thar ngoi ma se tuna tha ani ka hria a engma ti thei ka nei le si lo kumtlem te atange molle ka ni anga kapa ero kum khua in he khovela hian ka muto don si lo kan omna room kong khar in hong ri raka chuan ka hoilet wata kan hun nei ala zo hau lo ma se enga tinge an lo hon kha police officer kha aron langa anunga kanu aron ding ve ngal zat heta kanu aron kalamo ma se enga tinge nang himo ka pasal thatu chu amit meng senram chu ka en renga ani eroin Amelia I pa chia en thung Mrs. Chowdhury ti in Amelia I pa ading ve ngal zat bok ka betheyangem ti in police officer chu abia a ole kapi police chuan changin chuak mai turin min mit mei zewa eng thilnge kanu hian ati don kanu heta nangmo chuan ani nen hian inin hriamo ka biak ta ka chuan min mel zewa a malama mel son le ngal officer ka fapa omve hi poi ka tilo ati chuan min chu asan ngala kan pathumin kan nita dokan ma thut na oma chuan a thu a Amelia I pa po athu ve ngala kero kanu sira ka ding thung jia Amelia I pa in lau thong mel zeta ati chuan an pahni chuan makti in ka melton sek thung an in hriamo kapa thian aloni thin wange thil dang wang jok ka minga min ko ngam tur kha ini in ka hrelo engpo ni se achan ka zot don lo che ma se jela po omla I him don lo chu thei ngil suang che kanu trong kam chang fak chu a hreve tu keima tan po hriat an nuam veo lo chu thu soi tur chawaron kal kani ti in ading ngala chu atuma hain her chuan Amelia I pa jok aron tonga ka chung kuwa tinami asuang che a se chil noka thin rim mel takina kuta humru a kanu a in herlet ve ngal zat ka ngai tuang ifanu kha kamawatan ka du lo phota ani chuan ka chua don hau lo ti na ani ka ring ati chuan ka in sum man lo kanu ka ti vin that min mel ngala
ma se enga ma ngai lo ang main room a chu san ngal khatiang mi kha kanu min hmangaya min enkol tu kha ani lo a thin rim wanga soi mai ani room chu sana zui ka tum chuan ameliai pa chuan ka kuta chelin min pot dinga erero a chel lo min thla wat chiang zetin ka ena a fanu a hmangai na a mel zong zonga ka mu thei ni ameliai wang chawa ke po khamin kap lovani ameliai te nu fa laka hian thil tam tak ka ti sual ti ka ria khonga in anni chu tina velo ram ro u keima wanga an nat na ringot po hi ana tam tok to ka ro sum du luata wanga ka thil ti zong zong te hingai dam sen ani haulo ma se keima wang chuan tina lo ram ro u afanu ta na min ngen meu chuan amit tuya thlave ta lom afanu anu puital a hmangaya lom le chang lovin ka chu asana ameliai ti na tero tumna ka nei lo ang bokin tuma in anti nat ka phal ngai lowang pon ka then chuan kanu akarin atlan liam ve chia kanu hian aril runat luata hian thil thalo ber ati du hia lang ti a hrechiang ber tu kani adu dan angin engkim kaltira tumang adu dana ni lo chuan adu dana kal turin a hausakna a hmang hre hawin karing lo bok ameliai kol katuma atlang thei chuang lo midang kol katumin a hma ang bok khan ka kol thei lo kanu hian an chunga engemo ati jok emni man mo zetin bike ti nungin katlan chuak ngala an chanchin engemo tal ka hria tangai eng wanga re mak nge anni sana kabi zewa tlailam darli alori thuak to bok jeroman ameliai not anu chia kha an inaka kalkhan ka zonga ma se akara ka muzo haulo an la to ti na ani a chuan belain diary ero kalakola achunga thu in ziak tam zok hi man natur ala om haulo bok sign emo sang ani awangin man ngai na ala om lo cha bi ka kola notebook le thil dang atop thlen puina tur engkim ka kuta om vek ma se amelia i kabula om lo atel lo chuan he na hi zo ka du bik lo building sang zet bless restaurant ti in tarna ka mu chuan ka dinga he mun hi sindi dorani ti ka hreto bok man mo zetin ka tlan chowa counter ngak tu hena chuan sindi biak ka du thu ka soya ma se a omlo thu le ni danga kal le turamin du thu chi a soi nilo he hmuna hian an omdon ti ka chiang karil ru buai ru zet le thinrim to box inen ka in sum theina ka hlo zo vek to kabul nai bera glass do khan in hung chu ka pet thlupopa a fu na in azirvia wani karing a ke dar ngal chuai bok waitress pakhat rak thot le security tia auri thot chu ka hrezom zat counter ngak tu chu akor oma manin vin zetin sindi omna ka zota tu emoni hian ka taksa man betin min pota vai ngal popin min pot tu lam chu ka hoya methiwani palian ve viau lo sela chuan atlunge nge yang ka hoi kuala ameliai kala mu chuang lo khoyang e ami nilenga biak theilowa an oma wang le ka ngai tu na buai ru zeta wang chuan ka thinrim na are theime ulo ni araldona ni zana tangin ameliai kala bele mi alo chuan kanu hian rem changa mu chuan a chu hawin karing lo bok ka meiche mangai tina du tur ni in hrelo ma ila ka chung ril lama tang hian hlau thona lian tak ka nei bok si ka zo na chan na hi tu man min pek an tum lo ani karing ngoi rengin min en thapa hetianga min en top hi ka du lo chan na ka du khoyange lalrin zuali kati non le chuan keini po in kan hrelo kan ti tak tak kapa hne na ka kal dona ti a chuan engma zo theilovina kal ngala ena in ngai thalo mel zetin min chang a mel ka ena do ta soilo ti ka ria ma se tunge pa chu apa te chu jela sia keipo chulai mun atang chuan kalo le chi enge omzia miai pa hi ama hring tu ani lo apatak hne na anu in kal turin ati a enge achan kan hrelo chulam pan chuan tlai lam khana kal chuaka akal chen tu le akal na tur kan hre si lo kan ngai tu atak zet sindi zo kani
apa tak tak omna hretu chu anu chi ani enga tinge engma min hrilo in phone in off vek boka an ma ni kadem luat wanga zot kanilo ma se engwange ti ero hriat ka du tlat damdo ina khan Amelia min ngen angin kan phone kan lo off veka kan lo la on le lo mai zo kan hi Matthew na ti chuan ka chan na du ni lo ma se zo non ka tum to lo tun hi an tran puina don huna ni em nge ni a keima in na ka zowang eng tik lai tang khan nge midang te ka mamo ve tak po ka hrenek love ma nia eng kim ti du thin mi ka ni a ma se kanuna Amelia aron lu atang hian kadang lam lo po ti ila kadang lam chu ani ber hi mo engma soito lovin restaurant chu ka chua sana karil rual lang ma saber angin bike tinungin ami te in lam chu ka pan ngal